Kuleto bakalazizele sivuke nato lamuhla letihamba phambili tithi loyo longisomlomo sikhulumeli sahulumende umnumzane Alpheus Ncumalo uyende physically lengoma lehlatshelwa ngemadodana lethi yenye umuntu emanzini Lazaro ngiyasha ngekusho kwaletinsolo letingumbiko tithi umnumzane sikhulumeli sahulumende Ncumalo lojinge abe ngumfundisi naye ubese uyenya wenya Alpheus wenya umuno wenya ngoba abephethwe kushisa kuthiwa ke ubese uyenya wenya umuno uyakhithida umnumzane kusetinsolo ke noko sitawubuya nato setigcwele setingumbiko logcwele kwanyalo sitiguqisa ngekuthi umnumzane Alpheus Ncumalo sikhulumeli sahulumende usolakala ukuthi uyende physically lengoma wenya umuno wasuyakhithida. Amen.